Музыканын оғрашқан қорантада дүнияға келген Ален Валиев балалықтан милли нақмелерімізні эшітіп бұйыды. Ана бабасы Осевлядына так 3 yaşından башлап, санат Қырым татар халк йыр ве ойынларымызға севгі ашлап келділер. Өзбекистанда Аленбей баян бойынша музыка мектебіні бітіріп, sonra ихтисас тәсіліні алды. Профессионал мутихасыз olarak омытлақ ватанымызда, Қырымда çalışып, милли санатымызны яш неселге öğreteceğini kesinlikle anladı. Мына енді 5 yıl devamında Ален Валиев İçki kasabasının район medeniyet evinde faaliyet göstermekte. Onun rehberliği altında Жемчужина adlı halk vokal kollektivi çalışa. Bundan da gayrı Alenbey Хоран Қырым татар vokal instrumental kollektivinin yırcısı ola. Onun öz talebeleri de бар. Оларға туған медениетімізге sevgi ve hürmet duygularını aşlamağa tırışa. Ален Валиев dostları ile бар келсе yerine klip çıkardı. Bundan da gayrı ömür arkadaşına bağışlagan Mavi Közler yerini ozu uydurıp icra etti. Alenbey eminlikle ayta, Қырым татар muzikası gerçekten de özgündür. Bir kompozitsiyani icra etkende onun manasını terenden anlap, his etmek zarurdur. Қырым татар yıllarını icra etkende mende asıl bir gurur пайда bola. Muzikal Қырым татар medeniyetini bizim seyircilerimizge albarmak isteyim.